Емес. Бақ жетіліп қалыптыр. Жақтақай болып. Бұл жағы қоқон кіреске. Бұл жағы семеренке шапталарына салынады. Мына қоқон кірес қанша жылдыр? Қоқон кірес 7-ші жыл болып кетті. 7-ші жыл болып кетті. 7-ші жыл болып кетті. Гүлесін алып отырыңыз? Жоқ, ваша бәле. Гүлсіне гүлдеп гүлін төгіп қойды. Жоқ екен. Кладовой точка ямында жоқ екен. Дарақ бойдан түрі өретті мұна. Қазір жаңы бақ баштап отқан бірадарларға айтайын, туғандар валовой тақыр отырғыз бағыла. Валовойдың погодасы 36 градус болса, қазір көріп отасыңар 50 градусқа күн кетті. Мұнаны еме қылып тұрып, қалтықтап тұрып, мұналы жерлерінен. Мына жерлерінен, жоғын жерлерінен қалтықтап тұрып, бұға деген Реал Тяго, же болсам Роял Хелен, же болсам Свит Валентайн, Свит Габриэлла. Шо свиттерден улаш керек так, итальянский, анан кейін новозеландский сорттар бар, жақсы. Не бұл? Ол қармап кетеді. Мына еме бұл насосы мощный болып, жақсы неме болып қалды, еме хромосомдары бірі-біріне туры келіп қалса әлі, болды іштеп кетеді. Onun үшін баяғы бұның, мына мисал үшін, мына сол азыр гиласты бардығылы емеге, мисал үшін, бұтақ. Біреуінің де бұтағын ап келіп тұрып, мұнағы уласа болмайды. Бұны деген қадим кедейлі бұның мынаның соғын анализге алыш керек дағы, тегі улай тұрған гиластың дағы соғын анализге алып тұрып, хромосомдары бірі-біріне келсе, анан кейін улаш керек. Ошында сразу бірігіп кетеді. Ова, сразу ошондо приживание болып тұрып, бірігіп иштеп кетеді. Аны билбейле, мисал үшін, азыр итальянский сорт, ана мына деселе балдар барып алып, баяғыны алып алып, баяғыны ар несеге улап атышат. Хромосомдары туры келбегенден кейін ол жөнүнө түшүнүксүз нерсе болуп калат. Мисал үчүн биз толук бар жок дипломированный агроном болбосок дагы ошондой тонкостторду түшүнөбүз да биз. Мына азыр мынаны ошол кийинки жаздан ошого мына немелерге айтып, биздин агроном балдарга айтып туруп, буну улатышыбыз керек да. Быйыл алмаларды улаттым эле, деби? Кандай болду? Баягы неме улап көктөп туруп улап калды. Көктөп туруп улап калды. Хромосомдору бири-бирине келген эмес да. Сол кайлыкы алмагарга мындай болуп туруп туттаттым эле. Мына караңдар, көктөрү дагы мындай болуп. Көктөп туруп калды. Баягы алиги азыр пол кайлыкы алмаларысты кызыл. Ооба, галла. Галла. Ошодон уладым эле. Денесі бір-біріне тура келген емес та, бұл зимнийде азыр бұл алманы азыр сіз улата тұрған болсаңыз, менің жеке ойым бұға емені Pink Lady Rose Glow деген алма бар да. Ошоны улап көріш керек та. Гала бұға туры келбесе дегенде бұл поздний да, гала ранний. Неме болса бұл октябрьда пыша тұрған алма да, Pink Lady. Ошоның бұтағын улап көрсе болса керек. Өзüm мен Адылыкка мындай эле баягы садырмен сүйлөштүм эле деңгечечи. Болбосо мына аралыгы 7 метр деңчи, эки катарды алып туруп эле бизде кокон килерчи, башка бир нерсе колун эгип алсам. Өзү мынау семеренке алманын дагы бир жаман жери, бул дагы зимний болуп эсептелет дагы, бул азыркы. Оны алмаларыңызды көрдүңүзбү? Уже пишип кетти да. Бунун пишишине дагы 2 ай убакыт бар эле да. 2 ай убакыт бар эле. Ошон үчүн от садырлыктар кимин үйүндө градусник болуп, кимин үйүндө градусник болуп туруп, ошол жерде 50 болуп аткан 48, 45, 40 болсо дагы эч качан кышка сактала турган алма отургузбагыла. Силер только галавал, анан Pink Lady отургузушуңар керек ысык жерге. Кокон грас боюнча айтай турган болсом, азыр жылдан жылга температура көтөрүлүп атат, только самоопыляющий. Анан жеңил опыление ала турган немелерге, сортторго өтүш керек да. Биздин эле климатка туру келе турган, Мына эми азыр мына бакты азыр дагы карай бересиз. Мына алмаңызды күзүндөсү сатайын десеңиз 23 сом болот. 23 сом, 20 сом болот. Анан кийин сактайын десеңиз бул алманын ичи холодильникке киргенден кийин ичи ирип кете берет. Себеби дегенде буну ысык уруп койгон да. Муну сактай алмайсыз да. Ана мынаны азыр сразу алып туруп эле азыр Россиянын базарына алып кетет, ноокатты өзбек балдар. Апарып ошо Якутск, Иркутск ошактарга апарып сатып атышат. Олар жей берет да. Мына
мындай өзүбүздүн базарга сактап буну алып чыга албайбыз, ирип кетет. Себеби дегенде буну аптап уруп койгон да. Ошон үчүн мынабы алмаңызды дагы, кокон гилесиңизди дагы сортун алмаштырыш керек. Же болбосо неме боло турган болсо ара-арасына мындай жылдырып туруп башка бир сорт отургуш керек. Андан кийин берки жетилгенде буну алып салыш керек. Башка эч аргасы жок да. Мына эми биздин балдар улап бергене азыр аракет кылат. Башка сортторго. Мына ушу азыркы улаган киши чыккан. Мушу сырат алса деген сөз. Көбү ошондой кылып атат. Себеби азырдан улайбызга, бул кармай калса жарым метр кытып кийинки жыл дагы улайбыз дейт. Ошентип өткөрүп өткөнбүздө. Мунун керек полкарлык үчүн сырат алсаң 3 жылда мөмө берет экен. Мен да азыр эгерде кааласаң гилес, кааласаң алмурут, кааласаң алма, кааласаң шабдалы, жыңалаш шабдалы. Мына сен шабдалың азыр алиги немеге окшойт да түсүчү. Бак күпайка кийип баягы зектер отурат го, немеде. Алиги Сибирде отурат. Жетем деп ошого окшогон түстү да бул. А болбосо яркий. Мындай болуп туруп, чуркап чыккан баягындай мындай күнгө окшош да. Адам чакырат да бул. Мына базарга барганда деле адам мисалы үчүн көзү менен тандайт да. Мындай өзү вкус жакшы, бардыгы жакшы сеники. А бирок эмеге келгенде, товарный эмеге келгенде уткуруп коюп атасың да. Ошол шапталды дагы алмаштырыш керек. Нектарин баягындай көк нектариндер бар. Ордунда азыр 100 сомдон талаш, листач болуп аткан. Анан кийин кып-кызыл эмелер бар. Ортолукка эгеликсиз да. Анан кийин жетпеш керек. Ооба, туура мына ортолукка эгесин. Ортолукка кичине жылат. Булар силер эмне мына садыр карап өстүрүп мөмө киргизет Азыр да. сен убактын өткөзгөндө ортолукка кел, ар бир ортолугуна тизик. Садыр мына эки катарга. Кокон гилести же алмурутту түшүнгө киргизгенден анан буну алып аласың. Жок, ошону садыр мен айттым. Абдылака мындай деп атам да, бул садыр эми өзүнүн жакшы калып калды. О эгип бер, мөмөгө чейин карап бер деп атам да, жардам бер, консультация берипчи. Жагыл ошондой болот. Ошондой. Азыр мен мисалында 2 көчөт калсам, где-то бир 600-700 көчөт аласың. Ошо менен 2 метрден десе, экени канча деген аралыгы? Аралыгы 2 метр болот. Анан бул жагы 5 метр болот. Ошондо өзүң өлчөп көрөсүң да. Канча Ошон мына бул деле кете берет, ол бул чоңойгусаң бул деле болот. Мына ортолукка убактына. Эгерде садыр долтур турган болсо, Абдылака, мен мына өлчөп айдап туруп фреза салдырам. Мына ортону бир кош айдатам, эки жактан жакын эсем тамырын кытты. Мына ортону о жерде кичине разница болот экен, Абдулла. жылдырат да. Кичине 2 метрле буяка жылып калат экен, болду. Кайра ошол эле. Как раз келет да? Ака, Нерге бир, нерге бир. Ошондой болмаса, ошол бир, 2, 3 жакында. Сону бул. Мына ушундай бактар яман көбөйүп кетти да. Ушундай бактар баягыны отургузуп алган Өзбекстандын көчөтүн же Кыргызстандын же Тажикстандын көчөтүн отургузуп алган түшүн бербейт да вообще. Ушундай бактардан азыр Кыргызстанда эмне кыямат да. Жок дегенде бир миллиард болсо керек да. мына 7 жыл болсо экен 1 сом киреше керек. Мына 7 жылдан бери 1 сом киреше кирбей атат. А биз болсо мына баягы показательный багыбызда, балдар менен кылган багыбызда 4,5 гектар жерде. Уже каждый год 4,5 гектар жерден жок дегенде 1,5 миллион, 1 миллион бар да. Эми түшүнгө азыр эми күчүнө кирди, мына быйылкысы жок дегенде 3 миллион болот да. Бул эми баягы алманы эсептеп эле коет да бизгилер. Эсептеп анан немесин көбөйтүп коет да. 4 миллион. Ошону кайсы көчөт деген ошого токтолуш керек болуп атат да. Азыр бул жерге кокон гилес эгиш керек. Же болсо алмурут эгиш керек. Экөөнүн бирөөсү. Алмурутка бизде bundan 3-4 жыл мурун Абдылака баягыдай касат ожог түштү дагы. Эми бактериальный ожог менен орой турган сорттор бар. Ошондой дейт, Бул мына бактериальный ожог менен орубай турган Хорус Вит, Вильямс, Маргарита Морели, анан кийин Талгарская красавица. Азыр бизде Талгарка бар. Азыр 25 000 Талгарка бар. Бек Уильямс дегенчи? Вильямс деген бул эрте пышат. Эрте пышат да мындай тамчыга окшош, яман чырайлуу. Ол бирок ол жазда келет. Талгарка деген узун болот. Баягы башын мындай алып таштап туруп Кытайлар роса жеп атат го. Кытайлар өтө сонун тааныйт аны. Өтө вес өтө көп басат. Түшүндүрүү өтө көп. 120 килограммга чейин көтөрөт. Бирөөсү 120 килограмм. Ошо мен кокон тонна экен. Нерге 1000 эгип алсаң 120 тонна чыгарып бере бересиң да. $1 сатканда эле ушул багыңан $120 000.
6-7-chi жомок, бирок баягы укканга жомок, бирок жасап атпайбы ушуну бизден бөлөк адамдар. Мына мен өз көзүм менен да буяк 68.000 көчөт алып келди. Июнь айында да kokon gilas pişkan maldı. Ya azır eder dostum da. Ya az bolara bu yektik de egildi. Ya büyük tuttu. Az o şu köçet buna adaptasyon menüünde turat da. Sebebine cergilik dolu ölüp turat. O bu güydün bek bolat güydün sen güydün derdi. Anan güydün degenler gelip görüp ketip atıştı. Özlerini egiş karmaştırıp koydu. Ayarda ol. 5.000 nokta. Oşol köçetler Bir pagoda, bir su içet. Köçetler polni tutu azı. Bayaklar şu atsal otat da şu köçetten ne geldi keremek. Hazır neme ol neme de hatta. Ne kokon gilas güt almur. Şabdolu nemen türü değil mi? Altını sevgisi de 4-5 kıldı da. Öyle. Uşağına bunu yakan neme ektim ben adlaka bayağı polkarlık. Ne degenler? Now, ne geldi? Türkler taş Türk O bizki de Turetski de. Bunlar bayağı neme degen. Жаңалайга анан мына немеге Bunlar kalan diye. Ani yapışını görelim ötümü görür müsün? Ne yaptı? O da ne köçetin bak. Ortadan ölçü birbirine kança Yok degende birbirinde yeni az degende 1 metre. Buna bir alma. Bu kadar. Yani bir metre oradan o anında Burak Polat da oynayışın. Ya Burak'a boşluk terbiye edilir. Bu terbiye verilip Burak kaldı yemiş de terbiye. Şu kayısını alan bilmiyorum. Ağzını hadi bir sıra bir tutmuyor. Mınalardan hazır karap duruyor. Bitlerini de kaldırarsın ondan keyin karıp koyup koyarsın. Bu bunday taş gerek de. Mına hazır törtünün küçü hazır. Mınaga bittasına tiyip mına o degen mınday olup kalış gerek ne de Yok alamıyorum. Bunu hazır alıp koysa bunu mu? Oşon kaldırarsın. Liderdi kaldırarsın, kalgan bardan alıp kalsın. Bunu toplatıp, ekizden keyin çıkarıp, dağı toplatıp. Az daha cayda alıp koysa da abreska kılsın. Dağı ekizden keyin şuntu götürürüz. Onun da abreska kılsın. Hazır mına misal üçün 1, 2, 3, 4, 5 öğü. Az mınаны alıp koya turgan bolsoň sen 75%'ini alıp koygan bolasың. Ошондо бул өлүп калат да. Түшүнүңбү? Буну sen азыр эми только мындай алдап туруп бирден алышың керек да. Убакыт өткөзүп бирден мисалы үчүн эртеге мына экөөнү бир алыш керек, анан мынаны бир-бирден. 3 айда бөлүп алып коюшуң керек да. Түшүнүңбү? Az bunu aytman bilen fon alıp attılar. Sağ tükekten. Bizim azlıkla ben bunu yakınlara başladım. Altı yetkin oldu ya. Mesela düşündüğüm yok. Buralarda bu tür kalmış kalmış. Onun da bir gösterdi. Benim çadır olur. Bant bir yavaş dediğimde. Onu bir gelen sıfır oydu. Sıfır oydu. Bunda deme var değil mi? Mınalardan şöyle adres veregen. Bunlar da olsa gerek de. Az alamışlar. Bunlar da altam ucu bulmuyor. Daha kalış gerekti. Mınalardan vardı. Mına vardı ki erkek şaktar da mınalar. Şaktın neye karayısın? Jiravik de koyar. Bunu patkalsa ura öğrensin. Tikke östü, o уже jiravik de. Ol tuşunda berbe, tolka mınanın energiyasını uradaydı. Boldan da alan ben azık. Sen çağırma onunla sen dedin ha? Onu bir masaya getirir. Buna egerde polikarlik bolganda buna alma. Bunanın şu polikarlikte yok degende buna da 40 kilo alma boluş gerek ele da. Egerde polikarlik bolganda. Nasıl kondular? Hatırlatma. Bunu dağı bu Türk'e. Bunu dağı 40 kilo gerek. Bu dağı gönle energiya. Вот это надо убрать. Вот это чуть-чуть укоротить. Мынаны маскалеп убирать етишиң керек. Мына экөөнү убирать етип, жерден кербовка салышың керек. Мындай кылып. Бияка шак чыгарыш үчүн. Алар азыр тикере өтүп кетет да. Мына келип башынан неме деген сұрақтарында да баяғы. Венгерка бұл қайналы. Қайналы неменекі? Бәлі неменекі? Ақсыныр. Қара өрік. Жақсы қайналы. Венгерка да бағытта бұл. Қоса бұда азық аз. Анан кейін лишний шақ көп. Көрдің оң алар. Мынау түшін бере тұрған немені алып қойғанда. Бұл қырыққанда ішкетті. Сен, мысал үшін, мына суғаруға қатасың да. Су
бир мисалы үчүн мындай болсо 4 арык болсо ошого суу кой бердиң, кой бердиң. Мынанда эгин бар, мынада эгин бар, мынада жок, мынада бар. Мынаны жабышың керек да. Бул дагы ошондой эле да. Эгин берип атканды калтырыш керек. Эгин берип аткан калыш керек, калган оны соройгондордун бардыгын тарс урушуп алыш керек. Түшүндүңбү? Мына коңлаштар эмне деген соттайсыңдар азыр, Ширинген Абдулла ага. Баягы өзүнө чаңдаштырган скина сорттон. Скина менен дагы бир сорттон эккен. Ош 35 эккен, мына команда болуп тур, мына катада. Булар солкарлык ойлор да. Да, буларды да тарбия вообще жок экен. Тарбия жок, быйыл эктин да. Ооба, ошону көчөттү. Урматтуу көрүүчүлөр, көчөттү алып келдиңерби? Мындай кылып эктиңерби? Мына. Көчөт эгилдиби мындай? Көчөт эгилгенден кийин жерге жетип атат да, бул тур эмес. Мына жерден уруш керек. Тизеден. Мына 40 койсоңор, анан кийин эки жакка бутак таштап туруп, анан ошого тарбия бересиңер. Мына ал өзүн коркойтуп калтырып коёт. Мынада прирост көрдүңүзбү? 1 метр. Ой, жакшы. Өсүп атат да. Мына Кудай кааласа уже мына 4 жылдан кийин уже 4 метр болуп калат. Мына ушу көчөт чоңоюп. И түшүм берет, соон. Келиркеде мынада түшүм бар. Мына немелерди. Мына уже чайнап баштап. Полукарлык эге бериш керек. Полукарлык бул азыр кыргызстанда эң оптималдуу. Мал келип туруп, мындай иштерди кыла турган болсо, ушу көчөт 5-6 жылга аркага кетип калат да. Вообще сонун көчөтлөр ошону. Ошону караш керек. Мал киргизбек керек. Көчөттү сакташ керек да. Мына бүйүк көчөттөр. Мына бүйүк эткенмин да, азыр эми устана садыдан сурайын деп, кайсын сыкка билгенмин мен. Ошого быйылча туруп эле. Жазда кып бердим. Мынаны эмнеден алып коесуң? Мынаны эмнеден, мынаны эмнеден? Азыркы летний обрезка алып койсо болот да. Көп. Мына караганда, мынаны шактарын карагындагы шакты только 25%ын да алышың керек да. Түнүгү 50%га жеткизсең эле уже ачыналар алынган ба мыналар? Полный алынат, олордун кереги жок. Мыналар. Ооба, кереги жок. Нерге чейин калып тагин аласың. Мына мыналарды эртеге мисалы үчүн мына неме кылып туруп 45 градуска жаткызсаң, мыналардан неме алып баштайсың. Мына алмалар баягындай сорт алмалар. Мына багалма наркысы бойка, золотой грин. Наркы эки, олар да мөмө кирет. Qancha yil bo'ldi aka? 7 yil oldu. 2010 Buni algı 40 yılga qalib ketdi-da. 7 yil emas, yılda qilib turaman aka. 7 yil emas, yolg'on aytmayman. 2010 bo'lsa, Bu emas 5 6 yil ketdi. 2010 etdim. Sen men bu Xudo qalsa bor ko'rasizlar, meniki 4-yili. 2020 dedi. Pandemiyada, pandemiya 2000 qancha bo'ldi? 5 yil oldu. 2000 pandemiya yetdi. Bu da jo'nkin. Meniki 3 yil. 4-yil. Болсо мына күнүгө эле айтып атам го. Мына немелер азыр биздикилер көчөт чыгарам деп эле келет да бир жакшы сорт боло турган болсо, мисалы үчүн мынаныкын алып берсе болот да. Мынанын үчүрүн алса болот. Улар болсо мына эркек шактардыкын деле алып туруп элдерге сатып берип атат да. Улап деген. Улап. Анан ол болсо бул эркек шак, бул эркек канты менен түшүн берет бул. Жиравиктерди сатып берип атышат. Азыр 200 сомдон бакырып атат го, мен анандай кылып атамын, тигиндей кылып атам деп. Erkek şaxtı öyle ulap turup köşe çıkarıp эркек шакты улап туруп эле берип койгон ошон үчүн мындай результат болуп атат да. Siz erkek şaxtdan algan gözde. Şöyle mene karasanız da boyka. Boyka nasıl bana al.
бұл 4-нче жыл вообще иіліп қалды aka анамда. Ана масқара. Амаға мына көгөмө сат тез сатыр кызы. Тез сатыш керек. Жақсы болот. Алау азыр bu. Алаты азырдан кантып албас. Тердирмен апарат төртөп. Терезene bir Рошин телбеген aka. Ана жақсы болот да. Анан буну башкача сүйлөшөбүз муну. Болды а bu. Ana nemeni Abdülak başında ne gerek ekin